Itangazo ikipe ya Chelsea yashyize hanze kuwa mbere w'ukwezi kwa mbere 2026 ubwo benshi mwasereburaga iminsi mikuru ryaragize riti ikipe ya Chelsea n'umutoza mukuru ENZOMARESCA bamaze gutandukana. Mu gihe yamaze ayoboye iyi kipe, Enzo yayifashije gutsindira UEFA Conference League na FIFA Club World Cup. Ibyo ni bimwe mu bihe by'ingenzi mu mateka aheruka ya Chelsea kandi turamushimira uruhare yagize. Mu gihe intego zikomeye zitararangira harimo no gushaka itike ya Champions League, impande zombi zemeranije ko impinduka ari ingenzi kugira ngo ikipe isubire ku murongo. Turifuriza Enzo ibyiza mu buzima bwe bw'akazi buzakurikiraho. Aya ngaya rero akaba ari amagambo akubiye mu itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea kuwa mbere Mutarama 2026. Twese turi busy, turi kwitegura iminsi mikuru, abandi turi guserebura ko mwaka urangiye undi utashye. Ariko ibi ngibi abakunzi b'imikino by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya Chelsea byabakomanze ku mutima, kubera yuko ENZOMARESCA n'umutoza washidikanywagaho n'abatari bakeya, ariko nanone akagira abakunzi kubera yuko ari umutoza wajyaga yinyara mu isunzu agakora ibikomeye. Uko nguko rero niko twinjiye mu kiganiro cyacu uyu munsi. Mwibutsa gukanda subscribe niba utarakoraho, ngiye tugiye kubana nk'abandi fix. Iyi ni iwacu topic ukurikiye, ugiye kufungure n'akazogera kugira ngo ujye ubasha kubona n'ibiganiro bizagenda bikurikiraho. Rero mbere yuko tujya muri byinshi, reka mbanze mwibutse ko ENZOMARESCA ari umutoza w'Umutaliyani wihebeye gutoza muri Ruhago. Akaba yatozaga rero ikipe ya Chelsea FC, ikipe iherereye i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, ikina Premier League nka championnat ihoraho. Akaba ari imwe mu makipe rero ahagaze neza ku mugabane w'Uburayi, gusa navuga yuko ari kunyura mu bihe bitoroshye. Igihe rero ENZOMARESCA yasezeraga muri Chelsea byatangaje abantu benshi, bikaba ari nyuma yuko abwiye ubuyobozi yuko yagiranye ibiganiro n'abantu bo muri Manchester City kubijyanye no gusimbura umutoza mukuru w'iyi kipe Manchester City ariwe Pepe Guardiola. Chelsea rero yagiye ihura n'ibibazo byo kutumvikana nawe mu guhera mu mezi yagiye atambukaho mu kwezi gushize, ubwo hatangiraga kugaragara amakimbirane hagati ya ENZOMARESCA ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea. Byagiye hanze rwose birasakuza biba induru. Gusa hari ibyemezwa yuko rwose ENZOMARESCA ubwe yari yaratangiye gushaka uburyo yava muri ino kipe mbere yuko basezerana ku mugaragaro ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026. Ngira ngo nkuko watangiye ubyumva rwose, umutoza ENZOMARESCA ni umutoza wanye n'ikipe ya Chelsea, ayifasha kubona igikombe cya UEFA Conference League ndetse anayifasha kwegukana igikombe cy'isi cy'amaklub cyangwa cyitwa FIFA Club World Cup. Ni umutoza rero twavuga yuko atagejeje Chelsea ku bintu bitoya, ahubwo ni umutoza twavuga yuko afite aho asize ikipe. Gusa ni nyuma yuko imikino 7 irangiye atsinze umukino umwe wonyine. Ibi ngibi rero abafana akaba batangiye kumuvugiriza induru, ndetse ibika byaraje nyuma yuko yagiye avuga amagambo akomeye, by'umwihariko nka nyuma yuko yatsinze ikipe ya Everton. Yashyize hanze amagambo akomeye avuga yuko yari amasaha 48 mabi cyane mu ikipe ya Chelsea. Gusa niyaje kubisobanura aho staff ya Chelsea rero bivugwa yuko baje kugenda bamuganiza ngasobanurira ibintu yavugiye mu itangazamakuru. Gusa ENZOMARESCA niyaje kubisobanura uko byari bikwiye. Uyu ENZOMARESCA rero yagiye agaragaraho amakimbirane n'ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea, by'umwihariko ku kijyanye n'ikitwa substitution cyangwa ibyo guhinduranya abakinnyi dukunze kwita gusimbuza, aho ENZOMARESCA yari afite uko akeneyemo ibintu, nyamara ikipe ya Chelsea ubuyobozi bwabo atariko bo babishaka. ENZOMARESCA rero staff y'abaganga hari ibyo yamugeneraga ku bijyanye n'imisimburize y'abakinnyi, ariko we atashakaga gukurikiza ku bijyanye no kugenda abahinduranya, aho hari abakinnyi nka Reece James, Wesley Fofana ndetse na Pedro Neto bakunze kugira imvune. Tuzi ko nka Reece James akunze kugira imvune mwivi. Rero ibi ngibi nibaga bashaka yuko Reece James akina imikino 3 ikurikiranye mu cyumweru kimwe. Gusa ibi ngibi ENZOMARESCA akaba yarabirengagaho. Anga rero bikaba ari nyuma yuko ENZOMARESCA ubwo Levi Colwill myugariro w'ikipe ya Chelsea yaje kuvunika, wari myugariro w'ikipe ya Chelsea cyangwa se tumwite central back. ENZOMARESCA akaba yaraje kuvuga yuko hashakwa undi myugariro, gusa nango yigeze asubizwa kuri ubwo busabe bwe n'ikipe ya Chelsea. Abayiyoboye
ayoboye rero nta kintu bigeze bamutangariza, akaba yaragiye ibingibi bituma hazamo kutumvikana ubwo yabwiraga yuko bashora imari mu gushaka abakinnyi bakuze kandi bashoboye. Gusa Chelsea yo ikaba ifite amahame yuko igomba gushora imari mu bakinnyi bakiri batoya kandi bafite ubuhanga kugira ngo ikomeze kubaka squad ikomeye kandi y'abantu batoya ku buryo hajya havanwamo n'abagurishwa mu yandi makipe. Gusa Enzo Maresca akaba yumvaga yuko bashora imari mu bakinnyi bakuze kandi bazi ibyo bakora. Ibingibi rero ntiyabyemeranyagaho na Chelsea, bikaba bimwe mu byagiye bizana amakimbirane hagati ya Enzo Maresca, uyu mutoza w'umutaliyani, ndetse n'ubuyobozi bw'iyi kipe ya Chelsea. Amakuru rero aturuka mu bantu b'imbere mu ikipe ya Chelsea avuga yuko uyu mutoza Enzo Maresca wari umutoza mukuru w'ikipe yemeye gusesa amasezerano hakoreshejwe imerekeza cyangwa ikitwa severance package. Enzo Maresca rero ngo yari yashatse gukoresha inyungu yari afite avuye muri Juventus ndetse na Manchester City nk'igitutu cyo gusaba amasezerano mashya, ariko ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea nibwabyakiriye neza kandi nibwigeze butangira ibiganiro nawe. Amasezerano ya Maresca yagombaga kurangira muri Kamena 2029, ariko kuwa kane mu gitondo, ubwo ni mu minsi yatambutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026, nibwo byaje kwemezwa yuko yasezeye ku bakinnyi ndetse n'abakozi. Chelsea ubu ngubu ikaba iri ku mwanya wa gatanu muri Premier League, ariko ikaba ifite intsinzi imwe mu mikino 7 nk'uko nakomeje mbigusobanurira, ikaba igomba gukina na Manchester City iki cyumweru. Banze nkutse yuko uyu Enzo Maresca uvuga yuko yavuganye n'ikipe ya Manchester City gusimbura umutoza mukuru Pepe Guardiola, n'ubundi yahoze ari umutoza umwungirije mu 2022 kugeza mu 2023. Rero aya makipe yombi akaba azahura ku cyumweru, ubwo yombi azaba ari gukina umukino wa kabiri wa shampiyona cyangwa se icyo twita phase retour. Aya makipe ubwa mbere ikipe ya Manchester City yari yatsinze Chelsea, none bigiye kongera bihure kandi Chelsea iri mu bihe bitoroshye. Gusa ngubu icyo twabibutsa nuko uwitwa Liam Rosenior utoza ikipe ya Strasbourg, ikipe kabisanzwe rero igirana ubufatanye n'ikipe ya Chelsea, niwe uri guhabwa amajwi menshi yo kuzatoza iyi kipe ya Chelsea nyuma yo kuba itakaje Enzo Maresca. Gusa akaba atazagaragara ku mukino uzahuza ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Manchester City ku cyumweru kubera yuko atazaba yakemejwe nk'umutoza mukuru, ariko na makuru avugwa nango biranzurwa ndetse nango baratangira ibiganiro biziguye. Rero ku mukino wa Manchester City ikipe ya Chelsea ikaba izatozwa n'umutoza rusanzwe atoza mu ikipe y'abatoya, kandi bikaba biteganyijwe yuko bizagenda neza niramuka nta gihindutse. Ni ku munsi w'ejo rero ikipe ya Manchester City irahura n'ikipe ya Chelsea, bikaba ari umukino uzaba ukomeye, akaba ari umukino abantu benshi bahanze abantu benshi biteze kuzabonamo imikinire myiza cyane yuko ari amakipe asanzwe ashoborana kandi imikino ikagenda neza. Rero amakuru yarahari nuko Enzo Maresca yavuye muri no kipe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026. Ikipe rero ikaba iri kwa approachinga uwitwa Liam Rosenior w'ikipe ya Strasbourg kugira ngo abariwe uzatoza iyi kipe. Ngende fixe ninge twabanye kuri micro mugezaho ano makuru gatanuko, kandi nkaba mwibukije gukanda subscribe ndetse ugafungura akazogera kuko tukubikiye byinshi muri no minsi.